Green Foundation NGO tumpian pijo ke pangreng asike ki people. Greater Manjabojang Committee tumpian General Meeting asai ki dengpo. Colonial Kotak Mahindra Life Insurance tumpian awareness program ki dengpo. Green Foundation NGO tumpian pijo ke pangreng asike ki people. Green Foundation NGO manager Raju Teron pen Japon si alang li tum claim rapet atum pen rongar lulu dam si koson si pijo ke pangreng nang jiman la pen pijo ke pangreng pen ko anale long ma hai hui rong asar pi mara tu phan se ke ki pipo me thanga ke ke char jab je phan ke boreng choton lok ke chok che la pen boreng abete ajata claim damon eku ke ongdung atum ke matha tum do bonta pijo ke pangreng pen ta me thanga ke char jab I un pok pu matha bon si Green Foundation NGO asong atum pen rong asar pi mara tu phan tu war thu bi pondo lason si rong atogono jasmet pe sar pi mara tu phan panong pc isi keng kam kimi mate mi thanga keng ke char jab thek je phan po ake mang pen Green Foundation NGO song atum pen pijo ke pangreng pen mi thanga le kelong je phan arni se farman se ke mate training ki piponlo la pen pijo ke pangreng ake joy ke je phan hanjang amu motora mula pen pijo tum ka chu sok aning ke dogarong amu hai hoya ke joy pen ron po ang pada pijo ke pangreng je phan mate pijo ke pa do je phan box tame ake joy pen ron pon je puta project manager Raju Teron pen ning je pon Anene tumke Green Foundation pasong head office ke Imphal hedi on sitanon Imphal ke nangkam situation sinilo la si la enter notice operation ke deficiency non ke ala romhang along sa office do hedi takpasi project implement ko sinon jasame project side ke la singasan non laku miligarong la laku rongpon itu an hedi ala rongpon pen itu bang tikep la sam hedi ala smart mansin itu beneficiary identify hedi ala songbong itu already seki ke pitang lo dan miligarong mat amra hemamasi training seki tapilo dan koson si abit api jota net si box long thap nahi ma ako e front dan itu ala box ta api joy si tipo hai to pan bangke dan man pini bangke ini to lahana mu la fruit jadi tesre amu ta ke elo because laki ya karone ke mane actually hala pijo ke mira long pensi alan cha sat ma jadi sinon hanjang flote hanjang long pen bangke pima mo api jolang ke long aldi koji arsem ta doji ake arsem ke do flote alang arsem ke do mane la tong sale long ko ma jadi na sinon han ke la pijo kon ma chowai po hala so bangke la ke api jo alang ke la tum long ko hai han pipima ke do plote la ke la tum trezor me la plote income ta do ko la pen ako amethang le consumption amethang cho family cho kusida la ke protein base almost maximum ke nutrition ta address ko hedi because itu inglong ni technology protein ke kom apot mane so hedi bana so do umat hedi sila nutrition ta balance diet hin ta address itu chama ta hedi si non la next phase mo bistarik up ke long hai itu a box ta keron hedi Kangkela pijo pangreng pen government pe penila pu loan ke chu en from our side nang tum pipon to war ke thodum on because non jasamet ke nitum ke non manile chengi pute box ke nam hai tanga ala tum ke tangkam ha ke toradu mati na si box pine bangkai nitum si provided lo api jo ta nitum si pidat po ako mo la api jo lang do ko sita hadi dile tum si buyback koridat po la man nasi ke jo dami tu mathana ngelo hadi lak ke dot head ni edit ta do hala mo na tum ke lang dak sabagan do hala ni bagan hadi hadakan le api jo lang nang thon bote poisa ka hadak wasi long lo to abe dam de det sa chok hadi ako la tum gol pet ako la tum le loan pen cho en konji abok se pakam ji pulote tum magala tum de tu la industry office do magede hadak pendak enne ako bank account do atau itu already KYC kita tangma tadi nah tumle already bank account dia flote up to 50,000 mudra no na tum with minimum interest aku mane KCC claim bom isam credit card pen claim bom le ala pensi claim bisa because la dake investment do way aku la ke eco friendly right because nama pijo song hadi aketi ke claim hen mulanga aja aketi ke claim sita hadi athi pini do because it helps in pollination Karbing long long nali tum na puson our side ki pipon ali ke thek ponong son doi go mana non sinitum la first pilot project la hai la sinitum singa son hen because
inglong hin bangsi bisi mana jo nampi pini ke ong mati di aku nitung basically tijota ajati do isike apis serina kudu lah tung local Indian bee hadi ala tan nitung piji aku isu ke apis mellifera hala ke Italian ajat hadi bosita nitung disease ke try ke Indian variety because Indian variety tu mangke ke cupan man 3-4 kilometer sal aram cupan si an wan mi bosita Italian variety ke puri pusite mana na tuh 1 kilometer lah sangbong, oke 1 kilometer ada yang sangbong le lapini mong lahan tang ho halahai amu amir pen sita mana hada ang silong cop pusita ala itu local variety ke mana 3-4 ba 5-6 kilometers pen sita tuman cuman sorry po Greater Manja Bajar Committee tumpian General Meeting asai kideng po. Hitia long pinangan beha claim bang po tum trading license renew ki claim play chot kali. Trading license ka be tum si beha ki claim aphai ke ong. Tar biang long ang kang jasmet hitia long beha ki claim atum trading license ka be ki sung la pen. Trading license renew ka chi claim clear aphai nang ki bat pen a jok. Tar biang long autonomous consider long midu ke le aphai kang ar beng a son thek pon long. Along pen along ke kar biang munisi nang arjab dun po. Laki nili dukan po nang chekrong dun po. Lapu sona size tami rong sopia long du pikang lo. Nona Porte Season Department Pen Arono Lokilang Charibo Maporhut Manja Municipal Board Chairman Gotom Hanse Pen Japonsi Kibang Jerni Manja Hichialong Doan Trading License Puthak Tax Season Department Pen Sitami Kiklem Kidam Ponje Phan Chichak Pondo Lapu Greta Manja Bojar Kumite Tumpen Sitami Phai Kunini Phai Kebarni Manja Havar Behaklem Bang Pho Tumpen Jephasi Chingwai Chingsaya Sai Deng Pon সাফা করে দিব লাগিব এইটো কমপ্লেইন কৰিছিলেন এইটো কালিৰ ভিতৰতে মই বজাৰ কমিটিক কৈ দি আছো হেঁতে কালিৰ ভিতৰতে চাফা কৰি দিব যদি ইহঁতে চাফা নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ টাউন কমিটিক জনাই দিব দিলে ইহঁতে বজাৰত চাবৰ কাৰণে আমি কেইটামান পইচা 1 টকা হ'লেও আমি উঠাই আছো এইটো বিষয় যদি আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি বজাৰত পইচা উঠোৱাও কিমান নহয় ইমানো নাজানে আপুনি কৰি দিব কালি ভিতৰতে স্লিপাৰ লগাই পেলাই Bransi rangka betul Tuhan hitung dak udah komiti mai kapan dulu orang tahu dulu rangka betul Tuhan dulu loh lalu dari tu pini lamang so mai patu nakok ate bange dari tu lingkan kita beri lamang so apa dari komiti along kecingai kecingsai tapi apa dak tu kok nasi dari tu mapan non kimi dari komiti dari tu tang dan tu tang komiti pen dalam teman dah itu nang pilo masuk dah itu nang di ating pen dari tu cikloyan thomang bong pen itu lah dukandar itu bisnes pen mandai dia itu anak tu pen bidi sini cipacoy nang cingkai cingkai nang termasuk pemain dari tu pantopon Setelah non trading license aja tumang kalau nikah ni sih ini alang itu renewal kakuri retung topik alang itu hanon kopi estar sedang. Lalu jadi tu mah dak town committee chairman sa mata ninjil tu. Nili tu malis kena teng macam nama ahok lo manja jadi dia bang ke pelan tu trading license kabi dulang kasih lapang so kampunai video pan town committee chairman sir alang di cingwai cingsai pen manja bojar parman stame alang di officer domain cingwai lo arnisi kali di nini stame pudam de pin pen town committee office along kasih trading license kampunai ponlong ya pan alang di like given pithek mati cingwai pithek apa town committee chairman sir lapang stame chulo lo lapen atau kau ada nili tu cetan cepari lo kibang aku sih atau kau trading license apa ini tu dunia tu kami tu itu tu tapi kami itu kami tak boleh itu mau tu soal ini samulo si jorok kado chairman salah Tangke non kidam tangke public apan bar pi bar so kidam ya adima vi normal ke setelah so petha pini kama tha pondoi mak tapi tu lalu nili tu kama tha pona bang ke dulu public apan
dake bus stand ado lapen public aphan ini tum kamat ha gela lo barpi barso thai bang ke kedang sok na hok tame setan ini tum manja long mangke lason tinangman lo kisuman long le wa mithang portado long le do amate non aman ini tum kabunai ya thai tame ini tum ribom lo kiri ge seta non aman ini tum long pon pelang lapen bojara long mangke ini tum do ladak abang ini tum asabu ke claim nahi dolang kasapa nahi dolang apa ladak lang bang asu problem do jena prang dak lang tingki he sab dak bohai lo sedan non abang ke laswa dim bang suli le dak basi bang solong ini tum tempo ni fast ini tum bazar committee ahi mes tam bori pon meeting itu alam gimana sih ini dak meeting itu alam pasakti Bazar committee ahin tendak business ni langsung ben tingmai ke tingkai long ni wan angkong pon no manja bazar long pinangan na problem tu ini tu mai lin lo lapen ini tu town committee tu mana tu nang kelang itu tu ini tu town committee ben itu dunia bang lo je dak businessman atau pinangan na sungdu trading license apa ha pencet lo malibit dulu hasil abang so trading license alang apa bangke ni secretary alang housing secretary taxation alang lupa superintendent taxation dan cingwai lo dia manjalong na oktai silong ini barisi ngomong itu trading license renewal baki miki putai terus kami kalau itu mahin pen angko ini sedikit cingwai lo hasil soting men alang itu proy lo tapi arni abangke ni itu big kelak komentar ni pensi jengi mah tapi komentar ni sedikit biji malah bangke itu mater kan kelak Pulunialong Kotak Mahindra Life Insurance tumpian awareness program ke dengpo. Sonsi Phaikuni ni Phaike Barni Puluni Lems Cooperative Horalong Kotak Mahindra Life Insurance Central Committee pe nang humresi kosonsi claim nangji mamate koson pensi sayang deng claim nangji mapu hai hoi chithan chimum pachini tekang pon lasolong nang chitong donake Pardhan Bora Chief Manager Binda Kiling Senior Manager Roban Kiling Development Officer lapente aluhiaman pe nang chitong don Vikas Rongpi lapenon ke bang ji tarik rehiniar ni penta Kotak Mahindra Insurance along komane jongsi claiming hang tum do mate claim jining hang pulote training mate seke sita pipon po lapen komane tum jongsi details mate ang tonalam ka chini jipute contact number 6901415332 lapen 9631600601 along nang humri hignon pusi pherangke thengno ning jipon fuluni pen bari the to bi report time news dipu Chororo dia korte tempat ini ni kita ni long itu Kotak Mahindra Group Life Insurance ni itu si career opportunity program mana ada bang itu karya Thailand financial literacy ada financial apa itu kecil ni dupik lah tapi asuransi itu kan apek ni tumhari chongki dupik lo asli tum jongsi financial literacy ni lukan ke itu macam ni bestane awareness pun bo tapi itu employee sampai generate pun bo itu kalbi bisu ijam tumhar itu malam ke kapuhita tu akhir nampak lo sampai itu nak employment nak terus sumpit job terus sumpit asli data isi itu orang awak saya problem ni akhir tu asli तो कभी समय लगा काफी चुपलेम दूँगे tapi ini tu non mata pun bom along kami transi di objek sontak taksi di kuda non represent di kuda sontak taksi represent kuda non kami batang mopalong kami lang din kami ni person rasa pun kami bolu pun bom kasi ni tu dong orang awal saya pick lah tapi nanti nang pick lah saya so kalau ini orang awal saya nak cukup kita minimum qualification bagi 10 class principal tapi minimum age bang ke 25 दिन लपेट को इसी अपॉर्चुनिटी के में बंग ला है सीनियर सिटीजन पंद्रह दो लपेट रिटायर पर्सन दुका के क्लेम जो नि हम होते लगा तो हम क्लेम में लपेट हमको कुमारने जो से माने डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं सभी डेवलपमेंट ऑफिसर कुछ तो आराम तो काम करना था हम तो कांटेक्ट में ब्रांच में काम करते हैं एक्चुअली चेक
branch location kan adalah ini tuh Difu dia TOP Town Outpost ya. Town Outpost itu kan itu office lo nggak mungkin lo putih detail salah pada dapat আজি আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি আমাৰ ছ'চাইটিত দুটা মেইন সমস্যা থাকে আমি বিভিন্ন সময়ত পাই আহিছোঁ যে ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিলেটেড বহুত কম মানুহৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ এৱাৰনেছটো নথকাৰ কাৰণে বা ইনভেষ্টমেণ্ট ক'ৰ্চ কৰিলে তেওঁলোকৰ ছেভ হয় যে ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো আমি নথকাৰ কাৰণে আমি আৰু লগতে চবতকৈ আজি ডেটৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে এইটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট আমি এই দুটা চলিউশ্যন লৈ পেলাই আজি ফুলনি অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ আজি এই ফুলনি অঞ্চলৰ ডেকা বন্ধুসকলক আমি লগ কৰিব অলৰেডি আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব তেওঁলোকৰ আমাৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ আমাৰ ইয়াত এটা আমি তেওঁলোকক অপৰচুনিটি দি আছোঁ তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আনএমপ্লয়মেণ্টটো তাতে আমি চলিউশ্যন দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা অপৰচুনিটি দি আছোঁ লগতে আমি এটা চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ইনভেষ্টমেণ্ট আমি কেনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ বা কেনেধৰণে কৰিলে আমাৰ ফিউচাৰত আমাৰ হেল্প হয় বা আমি ক'ত কৰিম যাতে আমি ফ্ৰডৰ সন্মুখীন নহওঁ বা এটা এৱাৰনেছ যাতে আমাৰ ক্ৰিয়েট হয় ছ'চাইটিত আজি আমাৰ একচুৱেলি অহাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইনভেষ্টমেণ্টৰ ফ্ৰডৰ পৰা আমি মানুহসকলক এটা এৱাৰনেছ দিয়া আৰু লগতে যিটো আমাৰ জনপ্ৰিয় সমস্যা আনএমপ্লয়মেণ্ট এই আনএমপ্লয়মেণ্ট সমস্যাটো যাতে আমি কিছু সংখ্যক দূৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি ফুলনি অঞ্চল আহিব আজি ইয়াৰ যথেষ্ট যুৱক যুৱতী বা জুনিয়ৰসকলো যিটো ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি সেই বস্তুটো মেছেজটো আমি অঞ্চলত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত যাতে আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ বা আপোনালোকৰ মাজত যাতে আমি আৰু ভালদৰে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আগুৱাই আহিছোঁ আৰু লগতে মোৰ সহকৰ্মীসকলো আছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বা তেওঁলোকে এই বস্তুটো এৱাৰনেছটো বা আনএমপ্লয়মেণ্টটো চলিউশ্যনৰ কাৰণে যথেষ্ট কৰিছে কাৰ্বিআংলঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি ডিফুত অলৰেডি কাম কৰিছোঁ ডিফুত এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ বকুলীয়া পাৰকুৰা বা ফুলনি বা ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলঙৰ নিচিনা জেগা গতিকে আমি আশা কৰোঁ আমাৰ ছ'চাইটিখনে যদি আমাৰ লগত জড়িত হয় বা আমি আমাৰ লগত আমাৰ এই পজিটিভ মেছেজটো প্ৰতি তেওঁলোকে এটা মানে সঁহাৰি জনায় তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি নিয়েৰ ফিউচাৰত আমি আনএমপ্লয়মেণ্ট হওক বা ফাইনেন্সিয়েল ইনভেষ্টমেণ্টৰ এৱাৰনেছটো সঠিকভাৱে আগবাঢ়িব